bafise umunwa muremure n'amaradiyo barayafise ku mbuga ngurukana bimenyi bafasha abasirikare b'abarundi. Ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yitabiriye isinywa ry'amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze amagambo akomeye cyane ku mugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cy'u Rwanda yitwa General Vincent Nyakarundi. Amagambo ya Perezida Neva kuri General Nyakarundi ni amagambo akomeye cyane, ndetse akomeje no kugarukwa n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko akaba akomeje no kugenda ateza ikibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi muri rusange. Mbere gato yuko twitsa kuri aya magambo ndetse n'icyo abantu bakomeje kugenda bayavugaho, n'inkuru yihutirwa cyane muri rusange kuri uyu General Nyakarundi Vincent, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbanze mbabwire amakuru yihutirwa kandi agezweho muri aka kanya avugwa mu Rwanda ndetse no mu karere mu buryo bw'inshamake. Ikaze. Tariki ya 9 ukwezi kwa 12 2025 kuri uyu mugoroba, reka mbabwire amakuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu bice bitandukanye mu buryo bw'inshamake mbere yuko twitsa ku nkuru yacu nyirizina. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Loni ihamya ko leta ya RDC igikorana na FDLR. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Muri raporo iheruka ku makuru yakusanyijwe kugeza tariki 30 Nzeri 2025, izi mpuguke zagaragaje ko FDLR iri kugira uruhare mu rugamba rwo kurwanya ihuriro rya AFC 23 rirwanya leta ya RDC. Zagize ziti leta ya RDC ikomeje kwishingikiriza VDP Wazalendo nk'ingabo yifashisha mu gusubiza inyuma AFC 23 ndetse no kwisubiza ibice by'ingenzi. Inakomeje gukora na FDLR nubwo yemeye kuyisenya. Iyi raporo isobanura ko kuva muri Kamena 25 imitwe ya Wazalendo ifatanya kenshi na FDLR mu gucengera mu bice bigenzurwa na AFC 23 gutega ibico no gufata ibice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Imitwe ya Wazalendo ivugwaho gukorana bya hafi na FDLR ni APCRS ya Janvier Karayiri ikorera muri Masisi, CMC FDP ya Dominique Ndaruhutse iba muri parike ya Virunga, na NDCR ya Guido Shamirai Muisa iba muri teritwari ya Walikale. Kugira ngo imitwe ya Wazalendo ikomeze kurwana na AFC 23 leta ya RDC, iyi mitwe ya Wazalendo amadolari 300 buri kwezi binyuze mu buyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru burangajwe imbere na General Major Evariste Kakule Somo. Impuguke za Loni zigaragaza ko muzabikorwa y'ingabo za RDC Wazalendo na FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru ariko Colonel Cyprien Mivumbi Sekololo. Tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'amahoro byumvikana ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa, ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ku mupaka zigakurwaho. Ingabo za RDC zivuga ko zatangiye urugendo rwo gusenya FDLR zibinyuje mu bukangurambaga zatangiye tariki ya 10 ukwakira. Gusa leta y'u Rwanda ivuga ko igikenewe ari ibikorwa bifatika aho kuba amagambo gusa nkuko yakunze kubigarukaho mu bitandukanye. Hanyuma ibihugu by'Iburayi biri gushyirwaho igitutu ngo byakire Bwana Kabuga Felicien, umushinjacyaha w'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'isigarira n'inkiko mpuzamahanga ya RMCT. Bwagaragaje ko ibihugu bihana imbibi n'Ubuholandi biri gushyirwaho igitutu kugira ngo byakire Kabuga Felicien ukekwaho muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Tariki ya 7 Kanama 2023 abacamanza ba RMCT bafashe umwanzuro wo guhagarika urubanza rwa Bwana Kabuga Felicien, basobanura ko adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'uburwayi afite burimo ubwo kwibagirwa. Nyuma yo kwakira icyifuzo cy'ubushinjacyaha gisaba ko Kabuga Felicien yafungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Rwanda kuko aricyo gihugu cyonyine cyemeye kumwakira, tariki ya 14 Ugushyingo 2025 abacamanza barabyanze bagaragaza ko atashobora gukora urugendo rw'indege rumugeza i Kigali mu Rwanda. Tariki 28 Ugushyingo ubushinjacyaha bwarajuriye busaba ko abacamanza ba RMCT bavuguruza bakanzura ko Kabuga yoherezwa mu Rwanda mu rwego rwo kwirinda ko yakomeza gufungwa kandi kuko adashobora kurekurwa hataraboneka ikindi gihugu kimwakira kugeza magingo aya ngaya. Twihuse mu buryo bw'inshamake kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu nyirizina. Reka mbabwire ko umunyamakuru Andrew Mwenda yashiye ko mu gihe Uganda ifitanye ibibazo n'u Rwanda, Perezida Paul Kagame yabimuganirijeho ndetse agira ibyo amubwira ku nkomoko yabyo. Gusa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda we yanga kugira ngo na gito amubwira kuko ashobora kuba yaraketse ko ari maneko w'u Rwanda. Andrew Mwenda wamenyekanye ubwo yatangizaga ikinyamakuru The Independent yagarutse ku mubano w'u Rwanda na Uganda mu kiganiro The Long Form cya Sani Nayombya.
Nayombya yabanje kubaza Andrew Mwenda ku mubano afitanye na Perezida Paul Kagame nuko yisanze mu itsinda ry'abajyanama ba Perezida Paul Kagame. Andrew Mwenda ati Perezida niwe utuzi twese ndetse nahamya ko hari impano abona muri buri umwe muri twe yumva ko yatanga umusanzu mu kazi ke. Niwe gukora amahitamo ku mpamvu ayampaye izo nshingano nshobora wenda gukekeranya ariko niwe muntu uri mu mwanya mwiza cyane wo gusubiza icyo kibazo, ni ukuvuga Perezida Paul Kagame. Hanyuma twihuse tugaruke ku nkuru yacu kumabwire ko igisirikare cya Benin gikomeje guhigisha uruhinda abasirikare bagerageje guhirika ubutegetsi kuri ubu bakaba barahunze nyuma y'uko uwo mugambi uburijwe mu bihugu byinshi cyane by'uburengerazuba bwa Afurika byijeje icyo gihugu kugitera inkunga ya gisirikare mu gufasha kugarura ituze mu murwa mukuru w'ubukungu wa Cotonou no mu gihugu muri rusange. Umujyi wa Cotonou guhera ku wa mbere wari mu mutuzo ariko ibinyabiziga byongeye kandi kugenda nk'uko AFP ibihamya nyuma y'uko itsinda ry'abasirikare ku cyumweru ryari ryatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko ryakuye perezida ku butegetsi. Nyuma gato Perezida Patrice Talon nawe yagaragaye kuri televiziyo ku mugoroba ku cyumweru yizeza abaturage ko ibintu byasubiye mu buryo ndetse igihugu cyasubiye mu maboko ya leta. Amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Patrice Talon n'igisirikare bikomeje gushakisha abahunze mu bagerageje guhirika ubutegetsi barimo n'uwari wayoboye Lieutenant Colonel Pascal Tigre mu gihe hari bamwe bahise batabwa muri yombi ako kanya. Umwe mu gisirikare wahaye amakuru France 24 yavuze ko batari mu mwanya wo kuvuga umubare w'abagize uruhare mu igerageza ryo guhirika ubutegetsi cyangwa se umubare w'abatorotse gusa kugeza ubu, ariko bikekwa ko benshi muri bo bahungiye mu bice by'icyaro. Ati gushakisha birakomeje, hari bamwe bamaze gutabwa muri yombi kugeza ubu. Abari bafunzwe n'abo basirikare bose bamaze gufungurwa barimo umugaba mukuru w'ingabo Abu Issa na Colonel Faizu Gomina, umuyobozi w'ingabo muri Togben. Ikaze rero kuri aya makuru ku nkuru yacu nyirizina, tuganire kuri General Vincent Nyakarundi, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zirwanira ku butaka. Akaba rero mu minsi mike ishize nibwo uwitwa Neva ni perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuze amagambo akomeye cyane kuri uyu umusirikare utoroshye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda, akaba yitwa rero General Vincent Nyakarundi. Reka rero tugaruke rero kuri aya magambo yagarutsweho na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye rero Burundi yagaragaje ubucuti busanzwe buri hagati y'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi na Lieutenant General Silas Ntigurirwa wo mu ngabo z'u Burundi ari ikimenyetso cy'uko ibibazo biri hagati y'igihugu cye n'u Rwanda bizarangira. Lieutenant General Ntigurirwa usanzwe ari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Ndayishimiye, bivuga ko yakuranye ndetse kandi akanigana Major General Vincent Nyakarundi ndetse bombi bakaba basanzwe ari inshuti magara. Perezida Ndayishimiye ubwo kuwa mbere tariki ya mbere Ukuboza yari mu kiganiro abanyamakuru cyabereye mu biro bye, yabajijwe niba igihe kigera u Rwanda n'u Burundi bikongera kugenderana, asubiza ko muri politike nta rwango cyangwa se ubucuti bw'iminsi yose bibaho. Ati mu kintu cyitwa politike nta rwango rw'iminsi yose rubaho nk'uko nta rukundo rw'iminsi yose rubaho, biraza hakaza igifungo cya politike kikarangira, ariko nta mwanzi w'ibihe byose nta n'umukunzi w'ibihe byose. Ndayishimiye yavuze ko mu bihe byahise by'umwihariko mbere y'uko mu Burundi habaho ibibazo bya politike byo muri 2015 iki gihugu n'u Rwanda byari bibanye neza cyane kandi bisenyera umugozi umwe. Ati burya rero umuntu yareba urukundo rwari hagati y'u Rwanda mu Burundi 2015 rwari urukundo rurenze, kuko ngewe ndibuka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azamuka Ingozi ugahita ubona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe ahise aza bagahurira hariya. Ati byari ibintu bishimishije. Yavuze ko nawe ubwe yigeze kuza mu Rwanda akagaragarizwa urukundo rukomeye. Ati ndibuka njya mu Rwanda abayobozi bakuru b'igihugu n'abaofisiye bakuriye u Burundi bahise baza kunyakirana mbere yo kungamo. Ati erega n'ubu sinavuga ko nta bushuti buhari, twige gutandukanya ibintu n'ibindi. Erega igihugu ni igihugu, abantu ni abantu. Burya rero niba ariho ibintu byo gutandukanya, ati ni ugutandukanya iby'igihugu n'abantu. Hari abantu muhura uyu munsi mukizerana, none se ko tuziranye? Niyo mpamvu rero mufite icyizere ko ubucuti buzagaruka hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ba ofisiye ba RDF ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje ubushuti. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko n'u Rwanda n'u Burundi bigiye kumara hafi umwaka wose bidacana uwaka, bamwe muri ba ofisiye bakuru b'ibihugu byombi bakomeje kugenderana hagati yabo. Atanga urugero rwa Major General Vincent Nyakarundi na Lieutenant General Ntigurirwa. Ati nk'uyu munsi ngewe ndabizi ko aba ofisiye bo mu Rwanda bahora bavugana n'aba ofisiye b'iwacu, none nka General Nyakarundi
wamutandukanya gute na General Silas kandi barakuranye yemwe bakanigana. Abo ati babaganira bavugana bati niko sha ibi murimo kudukorera ni biki. Undi nawe akamubaza gutyo. Hari abahita rero bavuga ngo ibyo ni mubirekere abashefu. Nanjye nkabaza umushefu nti none shefu ko bavuze ngo abashefu tubirangize tubigenze gute? Ndayishimiye yavuze ko afite icyizere cy'uko ibibazo biri hagati ya Kigali na Gitega umunsi umwe bizagera ku iherezo. Ati kuba tuvugana nta musemuzi dukeneye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, rero umunsi umwe muzabona birangiye. Muri Mutarama mu kwezi kwa mbere mwaka ushize nibwo umubano w'u Rwanda n'u Burundi wongeye kuzamba, ndetse iki gihugu gifunga imipaka nyuma yo gushinja u Rwanda gukora n'umutwe wa Raditabara kivuga ko urwanya ubutegetsi bwarwo. U Rwanda rwavuze ko nta mutwe n'umwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi rukorana nabo. Uburundi bwarahiye ko butazigera na rimwe bufungura imipaka ngo keretse buhawe abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza buvuga ko baba mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Nibyo byinshi rero biba bikomeza kugenda bivugwa, hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Reka mbabwire ko mu yandi makuru Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva uri muri Cote d'Ivoire aho yitabira umuhango w'irahira rya Perezida Alassane Dramane Ouattara yamushyikirije ubutumwa bwihariye yagenewe na Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yageze i Abidjan muri Cote d'Ivoire ku itariki ya 7 Ukuboza 2025 yakirwa na Minisitiri w'Intebe wa Cote d'Ivoire Robert Begre Mambe mbere y'uko yitabira umuhango w'irahira rya Alassane Dramane Ouattara ku wa mbere ahagarariye Perezida Paul Kagame. Alassane Ouattara yatsindiye manda ya 4 yo kuyobora Cote d'Ivoire mu matora abaye tariki 25 Ukwakira 2025, yatsindiye ku majwi 89.7%. Yaranganye n'abarimo Jean-Louis Biro wahoze ari Minisitiri w'Ubucuruzi na Simeon Bagbo umugore wa Laurent Gbagbo wayoboye Cote d'Ivoire kuva muri 2000 kugeza 2011. Bose bemeye ko Ouattara yabatsinze mu matora. Biro yagize 3% naho Simone Bagbo agira 2.4%. Alassane Ouattara ayoboye Cote d'Ivoire kuva muri 2011. U Rwanda na Cote d'Ivoire n'ibihugu bisanzwe bifitanye imibanire myiza mu nzego zirimo ubucuruzi. Perezida Paul Kagame aheruka kugirana ibiganiro mugenzi we Ouattara muri Gicurasi uyu mwaka ubwo yari yitabira inama ihuza abayobozi b'ibigo bitandukanye, abashoramari n'abanyapolitiki baturutse muri Afurika no hirya no hino ku isi izwi nka Africa CEO Forum i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Byinshi rero biba bikomeza kugenda bivugwa ku makuru abatandukanye akomeza kugenda agarukwaho, ariko reka twongere twitse nyirizina kuri ya nkuru ya Andrew Menda. Ubutasi bwa Uganda ati bwarabeshye, Menda yahishuye byinshi cyane ku gatotsi kabaye mu mubano w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Uyu ni umunyamakuru witwa Andrew Menda yahishuye ko mu gihe u Rwanda rwari rufitanye ibibazo na Uganda, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabimuganirijeho ndetse agira icyo amubwira ku nkomoko yabyo. Gusa Perezida Yoweri Kaguta Museveni we yanga kugira na gito amubwira kuko ashobora kuba yaraketse ko ari maneko y'u Rwanda. Andrew Menda wamenyekanye ubwo yatangizaga ikinyamakuru The Independent yagarutse ku mubano w'u Rwanda na Uganda mu kiganiro The Long Form cya Sani Nayombya. Sani Nayombya yabanje kubaza Andrew Menda ku mubano afitanye na Perezida Paul Kagame nuko yisanze mu itsinda ry'abajyanama ba Perezida Paul Kagame. Menda ati Perezida niwe tuzi twese, ndetse ndahamya ko hari impano abona muri buri umwe muri twe, yumva ko yatanga umusanzu mu kazi ke, niwe ukora amahitamo ku mpamvu yampaye izo nshingano. Nshobora wenda gukekeranya, ariko niwe muntu uri mu mwanya mwiza cyane wo gusubiza icyo kibazo. Yakomeje avuga ko urugendo rwamwinjije muri aba bajyanama ba Perezida Paul Kagame rwatangiye muri 2011. Ati ariko niba ushaka kumenya inzira byanyuzemo hari muri 2011 nari namusuye mu rugo rwe, nari maze igihe nandika ku bagize inama y'abajyanama ba Perezida bari bamaze igihe bayishyizeho. Kenshi nakundaga rero kubandikaho, ni abantu bari bazwi kandi bakunzwe. Arambaza ati se ushobora kujyamo? Ndavuga nti byaba ari by'agaciro cyane kuko nshaka kwicarana n'aba bantu ngo numve ibyo bavuga, mbe wenda natanga ibitekerezo byanjye kimwe cyangwa bibiri nubwo byaba bidahambaye. Uko niko yampaye izo nshingano, yabanje kubingezaho nk'igitekerezo. Andrew Menda yavuze ko we na Perezida Paul Kagame baganira ku ngingo nyinshi cyane zitandukanye, cyane ko ari umuntu ukunda gusoma, yaba ibijyanye na siporo, politike ndetse n'ubucuruzi. Ati buri gihe iyo ngiye kureba Perezida Kagame tukicarana, wibuke ko we ni umwarimu, njye ndi umunyeshuri.
mubaza ibibazo byinshi cyane ngatanga ibitekerezo ntekereza ko wenda ari ikintu yumvise akavuga ati iki kintu ni icy'agaciro. Mubaza ibintu byinshi cyane kuko urabizi Perezida Kagame azi ibintu byinshi, ntabwo muganira ikintu kimwe. Reka nguhe urugero, dushobora kwicara tukaganira ku bucuruzi, asoma Harvard Business Review, Bloomberg News, The Financial Times, The Wall Street Journal n'ibindi binyamakuru ndashobora kwibuka. Ashobora kukohereza ubutumwa bw'inkuru nziza asomye kugira ngo uyisome, birigaragaza ko asoma cyane ibijyanye n'ubucuruzi. Andrew Mwenda yibajijwe niba mu byo ajya aganira Perezida Paul Kagame harimo na politiki yo muri Uganda. Undi avuga ko nta buryo byabura cyane ko ari igihugu yabayemo kandi afitemo inshuti. Perezida Paul Kagame yambwiye byose Museveni arifata. Muri na 19 nibwo u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gufunga umupaka wa Gatuna uruhuza na Uganda. Ni nyuma yuko ibihugu byombi byari bimaze iminsi bitarebana neza kuko rwashinjaga Uganda gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano warwo, igafunga abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe u Rwanda rwagira inama abaturage barwo yo kwirinda kujya muri Uganda kuko rudafite ubushobozi bwo kubarindirayo. Andrew Mwenda yavuze ko ibyabaye byose yabikurikiranaga hafi. Ati ubwo Uganda n'u Rwanda byatangiraga kugirana ibibazo muri na 18 byatangiye gake ku buryo udashobora kwibuka itariki, ariko bifata indi ntera muri na 18. Hagati aho nari mu Buyapani ubwo umupaka wafungwaga muri Gashyantare 19. Naravuze ni Perezida Kagame yambwiye kenshi ibibazo yari afite kuri Uganda, ibibazo nari mbizi. Muri Andrew Mwenda akaba rero ari mu bajyanama b'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Mwenda yavuze ko kuva muri 11 kugeza muri 17 yigeze gukora nk'intumwa hagati ya Perezida Museveni na Perezida Uganda. Paul Kagame mu buryo rero bari umwe yamuhaga ubutumwa ashyira mugenzi we. Ubwo ikibazo cy'umubano mubi cyavukaga, Perezida Kagame yakiganiriye na Mwenda amwereka ibyo u Rwanda rutishimira ku ruhande rwa Uganda. Yavuze ko ubwo yageragezaga kuganira Museveni kuri iki kibazo yamwihoreye yanga kugira icyo amubwira. Ati ku rundi ruhande buri gihe uko nageragezaga kuvugisha Perezida Kaguta Museveni yambwiraga ko nta kibazo afitanye n'u Rwanda, ariko nahuraga n'abasirikare n'ushinzwe ubutasi bwa Uganda bakambwira ibyo bihuha bati u Rwanda ntirwakoze ibi, u Rwanda ibi rwabikoze nabi. Ibi ni ibintu bavugaga mu ibanga kuko nta tangazo ryasohoye na Uganda rigenewe u Rwanda rivuga riti ibi nibyo bibazo dufite. Yavuze ko muri iki kibazo Uganda yanze gusobanura neza ingingo zayo nk'uko u Rwanda rwabikoze. Ati u Rwanda rwatwohereje urutonde rw'amazina y'abantu 40 bafatwa nk'abajenosideri cyangwa se bakorana na FDLR. Kuri ubu kuri buri zina hariho inyandiko irambuye y'ibyo aba bantu bakoze. Bashakaga tubata muri yombi tukabohereza, rusaba ko bigomba gukorwa, ariko Uganda yavuze ko u Rwanda rwashimuse abantu rubakwe mu gihugu cya Uganda. Hari abantu Uganda yataye muri yombi bashyikiriza u Rwanda. Byanteye umujinya kuko inzego z'umutekano za Uganda zavuga ko u Rwanda rwashimuse aba bantu. Ndavuga ni mume urutonde rw'abanyarwanda bashimuswe n'u Rwanda n'amakuru yose ajyanye nabo, muduhe amakuru arambuye nk'uko u Rwanda rwayaduhaye. Iki gihe rero inzego za Uganda kandi ntabwo zigeze ziha Mwenda imyirondoro yari yasabye, ahubwo zamuhaye amazina gusa. Arebye asanga mu bo Uganda ivuga ko bashimuswe n'u Rwanda harimo n'abo yarushyikirije ku bushake. Ahita abona ko ibyo birego nta shingiro byari bifite. Andrew Mwenda yavuze ko ibibazo byabaye mu mubano w'u Rwanda na Uganda byamugizeho ingaruka zikomeye cyane, bihera aho ahagarika gukorera ingendo mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwabeshyuye kohereza abasirikare muri Uganda. Mwenda yavuze ko muri 18 yafashe icyemezo cyo guhagarika kujya mu Rwanda kugira ngo bitazamukururira ibibazo iwabo. Ati muri 18 nafashe umwanzuro ndavuga nti reka mpagarike kujya mu Rwanda kuko abantu ba hano bazanshyira mu bibazo. Namaze imyaka 4 ntajya mu Rwanda kugeza igihe General Muhoozi Kainerugaba abyinjiyemo, iki kibazo kigakemuka, Imana imuha umugisha. Mbere yuko umubano w'u Rwanda na Uganda uzamo agatotsi, Andrew Mwenda yavuze ko yari afite abanyeshuri bigaga muri Makerere University yajyaga ajyana mu Rwanda mu ngendo shuri. Abanyeshuri nyuma ngo baje kuvamo abantu bakomeye cyane binjira no mu nzego z'umutekano za Uganda. Ubwo bavugaga ibibazo mu mubano w'ibihugu byombi, Abel Kandiho wayoboraga urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Uganda CMI yatangiye gufata amafoto y'aba bana bari i Kigali avuga ko ari maneko z'u Rwanda. Ati abanya-Uganda nabajyanaga mu Rwanda kubera ibi bintu, ibitaro no muri za gare ngo barebe igihugu cyiza Uganda n'u Rwanda bishwanye. Kandiho yatangira guta muri yombi aba bana yajyaga kuri Facebook aho bashyize amafoto yabo bari mu Rwanda.
akavuga ngo ni maneko za Perezida Paul Kagame, bamwe muri bo bari mu gisirikare cya Uganda kirwanira mu kirere, abari bari mu rwego rushinzwe iperereza, bari mu nzego zose. Icyo gihe Abel Kandongo yavuze ko Mwenda na Kagame ari umugambi bateguye. Ati aba bana bamaze imyaka igera kuri 3 bafunze, bamwe bagumye muri gereza kugeza General Muhoozi Kainerugaba yinjiye muri ibi bintu atangira kubafungura. Bari barakoze iki? Ntacyo, kuko nta muntu n'umwe bari bazi mu Rwanda uwabuzaga n'u Rwanda yarinje mu gisirikare cya Uganda, kandi mu gisirikare ati kirwanira mu kirere ndetse no mu rwego rw'ubutasi. Batangira kubita maneko za Perezida Paul Kagame barirukanwa. Andrew Mwenda yavuze ko Henry Tumukunde wari minisitiri w'umutekano yigeze kubeshya ko u Rwanda rwohereje ingabo zo gutera Uganda. Ati hari igihe Tumukunde yamagaye Kaka Bagenda wakoraga mu rwego rw'ubutasi bwa Uganda, aramubwira ngo Kagame yohereje abasirikari 1500 muri Mubende bagomba kuza bagafata guverinoma ya Uganda. Sinzi niba perezida w'iki gihugu yemera ibi bintu, ariko aya makuru abantu batangaga. Icyiza General Muhoozi Kainerugaba nuko yaje ahindura ibintu. Henry Tumukunde wenyine yari guteza intambara iyo Uganda itagenzura nayo ikohereza abasirikare. Uganda yabohereza, u Rwanda narwo rwabibona rukohereza abasirikare. Akaba rero ari amagambo akomeye cyane uyu Andrew Mwenda yavuze muri iki kiganiro na Stanley Yayombya. Akaba rero ari umujyanama wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni byinshi cyane rero Mwenda yakomeje kugenda avuga muri iki kiganiro gikomeye cyane yagiranye n'uyu muvandimwe, byinshi cyane rwose aba yakomeje kugenda agarukaho muri rusange. Hanyuma dusatira umusozo w'aya makuru yacu, katurebe updates z'amakuru akomeza kugenda avuga muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twirwaneho yasobanuye icyayiteye guhanura akajugujugu y'abacanshuro. Umutwe witwaje intwaro wa Twirwaneho watangaje ko uherutse guhanura akajugujugu yari itwaye abacanshuro bakoreshwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biturutse ku bitero bari bakomeje kugaba ku basivili. Tariki ya 6 Ukuboza 2025 ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika mu gace ka Yumbi kamutwe twariye Fizi, hagaragaye abarobyi barohora umurambo w'umuzungu wari muri kajugujugu y'igisirikare. Byavuzwe ko uyu muzungu na bagenzi be barohowe mu mazi bakiri bazima, arabacanshuro bari kwifashishwa na leta ya RDC mu ntambara iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ariko kandi ku itariki ya 7 Ukuboza 2025 Twirwaneho yatangaje ko nyuma y'igihe kinini cyane abaturage batuye mu misozi miremire ya Fizi na Mwenga na Uvira bafungiwe inzira n'ingabo z'u Burundi. Mu cyumweru gishize abagera ku 100 bashize ubwoba bajya ku masoko ya Ndondo na Bijombo gushaka ibiribwa n'imiti. Umuvugizi wa Twirwaneho Colonel Kamasa Ndakize welcome yagize ati ariko mu gitondo cy'ejo ubwo abasivili bagarukaga ati baguye mu gico cy'ingabo z'u Burundi baricwa bafatwa bugwate abiganjemo abagore, umubare w'inzira karengane kandi uramenyekana. Colonel Kamasa akaba yasobanuye ko ingabo z'u Burundi zatoteje abagore benshi zafatiwe muri icyo gice, zibafata ku ngufu, zibakorera n'ubundi bugizi bwa nabi. Ibyo bikorerwa mu kigo cya gisirikare cya Mikarati n'ahandi hantu hatazwi. Twirwaneho yatangaje ko yagiye kandi gutabara abasivili. Ingabo z'u Burundi zisaba ubufasha ari nabwo zoherejwe. Kajugujugu zigera kuri 3 zari zitwawe n'abacanshuro b'abazungu 3 zirasa ibisasu mu bice birimo Mikahati, Mikenke, Gahwera, Gisoke na Rugezi. Iti nyuma y'ibitero byisubira kuri midugudu, ingabo zacu kandi zarashe imwe muri kajugujugu igwa mu kiyaga cya Tanganyika muri teritwari ya Fizi mu gace ka Yumbi. Uyu mutwe watangajwe ku itariki ya 6 kandi Ukuboza batayo 2 z'ingabo z'u Burundi zavuye muri centre ya Mwenga zerekeza muri Mikarati zinyuze muri Kipopo zifite intego yo kongera imbaraga iziri muri Mikarati kugira ngo rero zice abanyamurenge. Twirwaneho yasabye ingabo z'u Burundi kuva ku butaka bwa RDC bwangu, imenyesha abaturage ko izakomeza gufata ingamba kugira ngo batekane ibarindire imitungo yabo. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru.